aba Judicial Service Commission hata bari mu kutayira districts zono Muyanga okureba okwenkwatanisa y'abanyamakuru n'ekitongore eki yayongera mu mamani abanyankuru mbatambura mu byaro kaitwasa aitokwas obunda aitokwas kubika konka bo mbabari mu byaro kwe mbareba issues mbafuna issues z'abantu kandi manyango haje kibashanga kikwatagana na court aho umuntu atakufuna buringaniza nibabasa kutwikirira batugambe. Agnes Ampile orukora n'ekitongore kya Judicial Service Commission yayoreko kwatwaho ahabwa files ezirikubuza misho kuruga mu koti kandi yashaba abanya-Uganda obutahunamira eshonga egi. Twenda kubaterera umuranga ngo file tizine magoti zikubura umukozi wa koti yajikwata ya file ejo yakora kiyagishereka ariko ena ngo baze bashashora kasente bonka twenda kubehanangiriza ize nshonga zo mutazihunamira. Hona nabo abanya-Uganda bashabwa kugira amasiko n'obwesije omu kitongore kiramuzi omuyanga mukureta complaints zanyu nk'uko murugunya kwa Nyamuramuzi ebintu mwenje tukubiyaho misho okugenda enshongo kacondoza mpaka ikiramu heru okareba ngo umuntu ogwe wamuha ekibonerezo ecyakora ki echa kudeserving. Let us report in a balanced way. I think these are normal ethics of journalism. Is it fair? Is it factual? Gasha kwa Timothy Mushabe omuribanda.